Ow. Duo tingin Trescol. Well, do one assume kaksakin God. Kulo kaksakin God. Ngan mui kom. Manang makalimyangan. In Paing pamit flash Kosrae nge. Okay. Kaksakin God. Nawana kan pel na ke wange. Kata usut pel kon usina ke. Oninalalla. Mai taka samla na shishka katin nakalin pe. Ta bela katin som ushe like share. Okay. Lweum God. Well, Lweum God. Onsugonge mayakyaksin convoy silashma awilkat sumno Sacramento ang inge sa pacl. Bangan. Duo kaksakin God. Otilango. Duo tamdal kinye. Duo kaksakin God. Neto ako sakos. Kulo manlap. Naging push. Naging push. Kaksakin God. Usually bangagina akademye medicash magat dipsilaon si Langan. Langan convoy si ka matmaawilkat lagatasilos. Masum na ki akfalatiyen me anniversary. Lohng si ma itawi finen Sacramento ta samta likiyac na ba ngayon katasilos masum awlan you know. Kaksakin God ke mabela nga shoot na siyang kuminkain rela official akollah ni sin met matagangan ngan kain me gamda yasko ngayon ka Paing wikat karikat lamalap kulo malap tigin nakat kilo malap kaksakin God women na kawalas Kosrae ke pelche katel si besin na shishkatin taga siesin siye ke
lawana melin el likiyangan namnas kan Mwe Read in Mwe panon ko sompianga meto akos fosakos chisel fa masamos la fa mwet tia mol ke pret mga na elos na pe Kahs na ka wamata ka sinkat me amen na ke masingan kat na Kahs lan kat in ben na kayo kulang malap melin tikin prus na wana tikin akalamingan le usye pes ko na ta metikila usyan ngan buiko well akalin kom kimie tamtal kimie finen kuam na wana ga akalamingan meto ako sa ko ta kay talas merol melin na tikin prus tamtal kenye Charlie finen kolom Georgia lo malap ke me Arslman la tuwo kaksakin kat ke mollas na gaywa kulo na oti langa tuwo kaksakin kat ke mols civil shun line misengyo kat kulo malap na shiwas na gaywa matagal ke kamenan evin ko marsyoros nda ke background na namna slikia pe prewos ka tramtra mo pang met ngekal kulo malap tamtal benita mosis tuwo kulo kaksakin kat ke mollar tarilena Procula Nathaniel tuwo kaksakin kat ke mollas ke wape kulo malap tamtal Srui Bruce la tuwala na kulo kaksakin kat ke si line sasya pangan me reputation pangan emphasis si mata ka ke tutang na kayo wanga kadin Srui kaksakin kat ke line sasya singa kat proy piang siya nga tikin treskal kat lian na pael na kat taga la tutang singa kashpen pakutan yoklan na siya kasi katin sipan na be mindful mana pay siyak siya siya na pay katakon lang na pay pangay ki may questions ko may nagadin siyak siya continually throughout the day mana pay sila katakon life in el pangon kat nagepang flat singa ka ilsik me katin na pay kadin ako lang kada main speaker lara dikin tres ka lada ka akketeyac Nehemiah alikos. Looking forward for that. Nagada sang pelagan si pesko na on akollah na like share life Kahs lowos at tunong so kung ada ka nagprogram mi Kahs ta. Taka nirolan ikasta pe ke proy nagatsom mutawaek na ke maluto to. Arge belchinga tiging kung kulang lap umakulen ta matlasngan. Kumalap ngan wi ko min aklin metlash nga kewa metlili metlele pain ko stu na siwas na kewa. Afin siya ko sin kain mano an nga Mr. Liban nga kaksakin kat tiki bolas. El shamram kun naki metigat taka na yeneng inga kat taka rimta siya sila in proy inakay kat pe. Nara finas siwas kaya metigat taka na yeneng inga katin wibe proy kimakusas kyan ka siya sima akalimina siya. Na siya masyam lak na sila Mr. Liban pa kinga sumno kilo maluwe kaya da kola kalulas siya dali kaya na papasinga ta na si kang ngalang sifac si Lohng ki belmam dal kana yineng nga what have you guys done in the last 40 years ki gospel singa nalang kumoyang naki Mwe Read si kaya la poste bel fakir kasinga Jehovah Michael yak agi on mangasla na pangan siya in the last 40 years if kay tekla Jehovah ligi babal nata siya menanak to siwas di masi makatash kaya ngayon pa katifinda ka nagi maluto si mutawaek na taka oko kunene ikimandya fashion nam singi ata kumaliyak ta na aksasya yente palate aksasya yak mukayna ta me may nalo sintu ike orayama tiya malankat me malankat ma ilos tiyanara so keep the major the minor na nag-fact sila lipan nga naman ngalengan ki-fact sila man nga naki-mole-lasing katita na pala may mole-lasing may kat-ini na kadinash ke nakat-reference may naki-maktolu fastong laikos kilongulya in the last 40 years and may katera in the next 40 years ke last 40 years paslamit Kosrae kuflauchak na yun God so nga kinatawile fak mapayak kulu kay no ya pespes ka finish nak lagi wala
Kapayla pangema paypala kalemye. Evo ka Nathan sabayak na rol David. El somne restore ya David. El den asisala. Kain mga gading somdutut ke. So lemistilipan kumikasta na sige nange. Mena pa Great Commission siya nge. Meto ikasngan. Lohng lalkos, singa lalkos na Lohng. Aglamala. Nakakatita na pa ilang Great Commission siya nge. Na siya nan samsam ki mga ya. Kate pak na ngene leme sik meta na me. Meta te mole. Me sifac ke bang mon reading na siya ke me Lohng lagos akalemye. Au. Kan. Meto Lohng lalkos. Pos singa lalkos na Lohng akalemyange. Jesus el kalakyang na yorolos e fat na chelos. Ko na kay wan Kosrae fellow efin fellow utaka na shik. Kemainge ko som na yun mwet in matan fellow na kay wafin fellow. Ero tay losin met tamaluklot met tamaluklot. Peptide solution in papa wenangon matal lutina chelos inakos mana kay mga sapkin na shoes. En hij heeft week was spelen dat gewoon nikke schafla fella. Nikke schafla fella. Na Kut siya mission japangen. siya sa payak ngan. Me siya alvakya siya on course. Me on su kumat lip sila trana tari akalemye. Sa payel Ay spayal. Aw. Aglo malam jinkat kade fast na met. Gadin sekwe bangay makadetagan matayang nagain. Ini masih was makalemye kikastan gata. Na para kami na nash ko usin kain pe. Me we got pe en Latin skema marchi ruosan. Kade dipsila on su konge kana ke pray nagatndawek me sekwe finash announcement si luo. Kade kalemye to kunon su konge pe fakat me mdawak ngimuduti lasha. Damala. Tikin metigi nanakalin pa met matagal ke prelos ke pelching yo. Ay naknas. Well, damtail kum el chef ke pro ke klik na tras kulo kenya gran. Fang ke proyan ke pelin pro yo. Damtail bet orsi tamsin latu wa kaksakin el shafalat na ke shepel lensasya pain kum tel kulo malla. Well losin fact wa kulo kenya. Tarla na ke aslan na ke wa kulo ke kamen lowosan natigin na ka fact na met alalal ke on sukunge. As we listen, got like, share, pe live Kahs. Tingin kong gulo malap. Well, glamalap ke kum aglen tamdal si wiasngan kaluo wiasngan. Met wias na kay wasayangan. Kade orana ke ngaslosan. Panga si pelas mga taga kadin taga ni corporate prayers yung ala na yok si penapay. Corporate prayers yung taga ni pray kedalik na atas metlas kakat kayo. Glamalap.
Namnas wikat kada sum nagya programming kesla. Tuku noon so kada sum nira tikin tres kada nito kada nagya proin kesla. Kulo malap. Kahit wanang akketeyac, nga usya la tikin tres kal, dan tagarala proin ni kesla. Tigin, kulo malap. Unmute ya wimit. Kaksakin kat kung Lohng. Along. Highlight ya. Ngoshiwal tamtal kinjinge. Betingan praya ngan kan akketeyac. Na sam singe akketeyac kinge makiproy. Tamtal kinje in mola ko amtawin na kiya ko. Asita likiyac nge Nelson kena metais inoswe. Pabatama ko Israel en tolu fong tolu. Na solyak pangil la taliksi wiyak ma Nelson kenge kalawi futel. Na wangin ma baba basta irosil ganara ken Belgian taktasi. I hold this very dear in my heart. Na masisikiyak nge pa takta irosil kaprie men anersip ngay to yesi kumre umbilical cord kaprie. Kaprie te kalawi me na wotle a shafash. Na sometimes umbilical cord so kung elusi nutrients in nesi. Napangipel si may sip-siple. Taliktik nga na phone na. Siya mamata sintik nga. Nga pa sa pakla fort laldala na phone na. Taliktik nga. Nga pa sa pakla. Nga silak ni sila takta. Magipel mataliktik kayo susle. Na makisipesi nga. Na suda kapriyak luo. Na kapriyak de estabe na ikoya. Na le suda kapriyak tolu. Ta metil kapriyak tolu lang nga. Luisa. Check. Ang besi nga. Check il takatule. Wabat mo ko. El shala siya ilala. El tutpaksivitang paroy. Siskenente one malkara. Helpless. Anel tang.
Ay kapri aktolu siya lang eventual pe wangin mga kainara. Nakapri aktolu siya pa na shukilya na ni musengi. Nara ki kanpel siya tako ngale me emotional ke ngang ngitlay samek. En mi tais pang ngitlay din ke medical advancement pel siya. Nara me 방을 빼라시 뭐 같은 다 예능이가 거딘 그때다가 오신 예 것 그때가 in fact mas was paimon melutut ke week musinga vakla di mama enena de civil perek era mama enena rek adenak fashi yakan mga tamalipan insi sila finte orek malan katsi batarang e katetui nga fact ni tamalipan belpas I don't come here to preach for click. Ngaten na daga kumin click ya like ka share. Share singa main cash circle la ta finne mwet si fun in la lal fungike. When post le magatara ka the Lohng na ke nali nga fact lagi ngalun Wednesday ko ya. Tail ya la me kum lang si long fin pang makastan ka ta fact apang mal fact. Makulukin makuluk mawel mawu. Paing singi pa response la la me katero. Paing kita ko ngos singi fin pa babasi fuskela ni shalla shoila lentolu fongtolu lentolu anay fo ngata wala tamalipan pa nim fongtolu lentolu man ngali pacl Kung ni faksilak ngan ngaytang nagalutim siya nga kamit kolas ke church. Finilalara masi, huwag akulukat influential. Makulukan ng direct, mamuhay ng akfasya. So bangan siya pesir ang akakalami meting nga proyala. Elfin kan tupuk proyalan matsima Srui sharla. Matalal fungisi, damdahil. Kung buwiyon si Marek, tafanatari eh. Makulto mo man matalal fungisi. Siya ulo man, dalik siyang bealo kat li matalal fungi. Efo kakatapalente longkat. Amen. Yung kaya singan, kadataga ni Proy ke dalik penata, tamdahil kinye pe Charlie simpe na sik pekit na dalik natalan. Pekel tamil wili pe. But Tamil wili. Sinage private prayer lasha. Itigat ka na yening Akketeyac na taga mutawaek na. Kagawin na nakwasan gimaswas pailan ka tamay mulan mwet pakat sham ilte masi makat akfalyan ani pakat fakwan met ashri ay kat tapla man tapla kimasi ni but rely on God all the time Kumanan siya ngakfal yela. Akfal si pang ingat tenamut kimakatinda kara masingi kenik pa wiowos Kadina ka din tuwi. Tulokin niya Mas nga pa na sumipiyang niya. Even ka timaman ka pagkatramo na nga tuwi or magya. Exactly. Para na kadin matake mas pailan ka ata. Kung di alo sila kakluwa yan ang yung ngangay. Sin ka na yan si. Sin. Fin kong tamalipan, min kong kawag sila. Fin kong faklas ta, ngamda sim na kaya. Yan si pangan. Na fakot siwas na yung fin style, min kong kawag sila. Na tamalipan, rela na le amasing. Fuck him, vakata. Ikat kala. Katilasilik me ito. Bangay, makatask yan. Magkatakan na first nimit, maki ngosige prae, wipe inikesta taga nila siya. Malutut siya makatakan na kaya nga Lohng Lweum. Pasifya. Na, ipkaya pa, may response lash na kaya, may top lash na kaya. Aknas wiya katakan ni prae, kailang malap na siyong kat papatamasin ka siya, kailang sisiwas pailom na siya siya. Kat ne kan matkuluk akong syak na lang sikat.
Kung si Fitpe, usia mo na siya kasi mutawaek sasya, silen sasya. Fin ne kata mwet wiyash nge len lalosa, fala na ke, siepe, tefun fung. Kat pray cash na ke wa time zone si ma, kum na mala Paing, kum mga fun na ita kalmiya. Nakipel singi ke kat mtayang nakimaswas pa ilo mo kat papa. Anak malas, awi ang matanin siya nakimaswas pa ilo mo. Rick malas, faka klasha in fall nakimams mo sa kastum ke. Mayan kumulela, akalimila, kastum chicken folok na yurumpisya. Katakulin, katkan pala manifestation, sikyaklan mainge, kimulasha. Long malab na siyong kat papa. Naknas kasha mitlas nakewa mamta, in belinasyo la kipesingi. Kat nakewa endal kriv at different level. Naknas kasha kat. Wela los, ka wimet wiyas nakewa. Sivil bena, awi amatanin cielos. Pai cielosin, kan ngat laki mit siyaw klanalas. Tasak ta pasi sara kumrela lem silo mingila, kat nakewa malalalfungi. Kumemo, fulokonek, nagisipukan yung sipel. Ilos nakewa mamtulla tari, kumemo, kes lakalya klalos, insuak nagisipukan yung. Kat mamusak na mo din pelsingen, kailos masak na mo. Ema soa ka na ilait siya nakipukan yung singen. Inakalim yun na siyasla, kaslom siya kumsang na sin author ang ngawul. Ke, dusyan diya tao sin siya lamfoko. Urek makin languages tolu ke Hebrew, Aramaic, at Greek. Tangal niya na patat ngal na walal siya. Wangan tafong laki. Mayan ko mongyang nake. Nakmanas, in wipe met lash mamta, dafa kaya ungeye, kingala, kimalos palakin lomono, katpapa na nakmanas, saplak me kalyen cielos. In wipe dalik natas makalimia kipelsingi, siya tamdal kenye, ilakalimia ngishe, siya pa siya klem dalakya yamataske waingi. Katpapa kumake fan, kaya nakfon yela. Eninalan dalik sinatasingi. Kat pray na siyum. Topluman. Kum na pahitalaf kya. Tamasi mayok siya na siya pa. Kat inakilin kum. Acknowledge kum. Ki superiority lom. Na kum makifan na. Taslom fakla siyak. Evaw tukot na siyum. Lumalap na siyum kat papala kum. Usya kasto minakayikat. Beloinge. Kat faksafi. Siyak siyum ki kasalom. Akfon yela dalik sinatasingi. Edalik natas na kewa. Mapalangal. Kamitlas. Mamta. In physical disability la. Ka limitation. Ka ailment la. Papakalang. Kat pray pagkatalik natas makaul. Kipesingi. Halen na yok. Ngat lapelas kelos. Nanakmanas. Chetu inikas mutanin cielos in syukom. Takom makifan na. Kaya naksikosya kilos lagi na naklalos. Ege kapurlalos ke masap. Sham ki matsaplom gelbol. Silas akketeyac. Na matalal fong inge. Ilos ni matayin kapur. Ilos hon. Kaksakin kom. Ekom sa paya magkusush. Kalo minikasla. Talalasin in koslalos. Wanang babakalang. Kat ngasesyum. Kuminara ka sakir kom. Kimana kewa makatsiyak ki metlash ma. Unday nasyur. Metlash ma mas. Talik na atas ka metlash ma undayin kapur. Finek katsifena ma 4-4. Likun lom prison. Nipusay makuluklash. Walom nanchunotlan makuluklash. Anak mas kasyagat pat baba. Kadininekom. Kadininekom nakmas kasyagat. Ekulo malap na siyum. Dakum siya ka na siya kadin takas siya yun met lili, met lala kipelsinge. Ekat siya pesyum. Inanak mo na si Kahs matanin siyen, met kolas na kayo fin fel. Tawag fin White House. Fin the state of Washington kamtan fel, yes.
United Nation, Arab Nation, European Nation, Finland si FSM, ako neni yan inge kayo wakat ng sesum kat papa. Dahil los na kayo amayakin met kolin denam fin met malos kola. Alosin kain akelin enin alash kasi. Yokke katin mas, met siya na finan, los na kayo amasaksin malik. Kat ng siya inge kat papa, lalal nila kami wikat. Naknas kasya, lumisilipan ke fakaklas, kikat pa kung bangon kitu singin kain fakikas metallom, akikati. Kesta na sish, tumakatafa la infal na kimam sa masla. Kainin mo na yung Jesus Christ, sa taga misya kishpin makuluklasya. Tukun nendolo molya king katang la misya kelyak, akalim yun na sish. La, Paing is superiority lum. Kainin, mitlangulas, katalal fungike. Amen. Mr. Lipan Belang ay flow in the room, meting fast na ke sutima akollah, naknas Pinasok pa ako ng room, first na mit. Kod kulo malap ke pro sila tiginin sang kesla len lasro. Kawena time zone nila kalim pe ke pro lala. God is in control. Nga kulo malap ke kumta ko share pe me pro la papa check ni Luisa metais Pastor Roshi, tawanan usiya na context si magating kalim gela. Broilan mitlash nga pa ng akum ina na ramusing. Yot na getlik natas. Atigin taga proy piang ya metiga taga wiowos life nga gat proy pagetlik natas nga. Kastan katingal o kyal. Na imta ke rukum. Elin lom siya. Kat proy tikun proyan kat usialos me riti kaslan kat. Pange me spiritual food si mga kuminain islan na kawa parang alang sinapay ikaklalan pela ka din taga wimit na kay walas Kosrae online ministry lowos. Inta ka nag-proy yok tigin na kawa ka din taga pe ako lain Lohng kaslal. Mandinige Shenry kadara mainge inoi lungchilan God, inoi control lan God, sano foloklal. Pange focusing. Avan aja digin tres kalipiang ifin te malan God post malan KahsInKol tuwing at tuwi. Ifin te Genesis nika Revelation at tuwi. When look at the last 40 years, katli la akwaklan mwet paus akwaklan God. Tengon si madago akketeyac Jesus sifena akketeyac I Jerusalem mata na Jerusalem ni metsom nikina ni kenga usut musangsing pang ako meninain lom siya singe na in molar kay siya pang spiritual perch si akketeyac ke son saptatolo man napay sila ka dito yasing manifing ka ke fosit tigin tres ka akketeyac ke Maktolu, fosnong algo tlong olya ito ka na shishkadin itala God metigi benal rala kashaw fela forgave and loved us pangipakutan yoklan man na kayo wakain nanapnas na ke para chichel dago na ifin mwet paus or akwaklan me crazy ka pakutan yoklan ka chinge kaya kali pakutan rusye na malan mwetang sang Kosrae la akwak si matagal ke Jesus Christ. For the last 40 years, compared na ke next 40 years, katra la priority si magati pro again flip nga pagatin taga issues yang na pa na ke akwaklan ka namtak pro ke click first natas met na ke walas Kosrae kadin focus na ke masim na ke closest up to tolo. Jesus is sitting at the right hand of God Father. Ela floko. Flok singen by 9. The next 40 years pa focus lasha. Nataga taga kalim na ke oya may kekta na sil tikin treskal. Diti lang nga siya na nagimeda nga di na pa ila kalim iligi na meda may manifestation siya bang. Taga kalim nga kalim kela
Kadel ushela ligi maslal. Kidney lala than a function for the last 2 years. Yalu kata sumla. Okay, pang broiler tikin Stephen, broiler tamlay chile, broiler mate nge. Lataga weekend nge. Ngay samnal tanay in hospital, elarapa kunokon lala. Pang commitment ching. Pang o yesi may for the next 40 years. Kat the kikya pinoret ma, kat ka, isyong in the phone na, man katitala meshe, fin shaksingen. Shakshina kalim Jesus surrender everything for us. Nagegat ka isuste kang on God, kat mta kya koklan God, let's surrender all. Kegat surrender all nga, wana lakalim meto on kostunol tolu, let take care of the rest. Talikshik natar, tikmukul fos natar, o ye matal lalakata, let's shukadinu kay pel na kayo. Etila malan fela pa ukwe kata. Let's compare last 40 years na get upcoming 40 years. We need to really go back in the presence of God. Last 40 years, when of gunan, with a mask, cancer, high blood pressure, machine sugar, with manun met last kusanga pam malika sukang. Nangafat na bay. Ngamulage me un lu. Tiknalak social tinarela flow. Nanga met making chair sangasam from in wallet. Okay, ben ngon God, kes ben pak the nyoklan God. Arsin ching. In fact, la mas makuluke met fella, palero makin in fact pak the nyoklan. In other words, come as you are. Pak the nyoklan God assuros. Call on God pang pakret commission chipper. El tikin treskel sa mariti piang. All authority in heaven has been given unto me. Therefore, go and make disciples. One got pauskat. Kat takanake long proy, kishin proy, inakketeyac getting focused na malan God. Last 40 years, upcoming 40 years. Malan God nga bayi na getting focused na kaya. That is the me o yes yung mga kumena na lir. Genesis ni kaya reflection mo kayo na pagkain usin mga. Nara nga ispela yun. Alir sui kaksakin God kaya tikin il taga ikastalay na kaya proy. Elusie personal stories ko lalingan na papat malan si fan last 3 days elnim nakapri si ke biblical court ke me court sukungan peltolu tiksingan mol kumne kada liye masingan nage proy nage oye si ma fintrack si makatel si na si kum ke wen natalang elke din mol kat mat na kayo mat kuluk kadin na inspirations la aga true kaksakin kat ke o yan na kayo nga taga akollah met matagal di ke pralos ke pacl na kat sumnal tikin tres ke lan taga na ke malitiya. With that being said, I'm not ngayon mataga samnat ke kadin pel sumna kaya di kiyo siya kung kulamala to praise Lord ke lutudang sasya kulo na singkat ke maulas kayo kulo malap tamtail tanya makre kulo kaksakin kat ke lem kulo kaksakin lem kat ke maulas kayo kulo malap tamtail siyempre na karsan tuwo kaksakin kat ke maulas kayo kulo ke akollah in Lohng ke kasmol kulo malap Pepe Luan Carter tuwo ay sifac kulo na sinlem kat ke maulas kayo kulo malap tamalel tikin mekil tuwo kulo malap na sipe pa ko na nalify tuwo kulo na singkat ke silen sasya e kamilutut woe tafa kokoyak kelen sing kulo malap apangen si mga ito ko ay kes na ni ketari ipru sapta ko fosngal lo tikin ngan reading nga fokonot pelo James ako singalu. Sisakluk. Shem. I guess na ke shem tar sisakluk. Shem na ko fosngal lu. Kat mo kay na parela masa Eric nanan ko.
El mo kayo na kain molala ekanausla siya ko man kain nanan ka mwet puyong. Siya ko man kakain nanan ka mwet puyong. Amen. Kat mo kayo na para la masap eurek nanan ka. El mo kayo na kain molala ekanausla siya ko man kakain nanan ka mwet. Kulang malap kayo. Tigini siya you for kumgulang malap. Tamal ringston na inalda ka fakemen ke faklungan. For the last 40 years, siya ki ma kaya riti for singe me akketeyac ke masap ngayon na ke oya si matiki nila akketeyac na ke Jehovah. Tiging kom fa mo Jehovah siya nga nitakla na replace by me. Lweum God. Lweum God. Kaya ka take more as we go on a daily basis. Kaya ka liye oya nga mga yokshupe ka din kalam ke. Ale yokshupe. Pero tigin kapag nga daw shoot pelo kung fast na met. Tamiti kung taka namnas kan usi slide ka forget. First minute. Akketeyac na ka shoot pelo kung fast na met. Nice. Well, mitlash vingkom din na wikat ke mante afara na ke tosta singe. Pangama kaksakin kadas ke koto shafla ka sisaklu koto aktolu unit shafla. Nakatanta ke March, April, May. Pakoto na fon singe. Sifac siya pange, may kisya yok molo. Na unit aktolu, unit shafla ke koto siya pange, may kisya yok la na niyan wukla. Bange me leisinak singal tolu siya mataka aksafilak koto singe ka unit shafla singe leisinak singal tolu siya pangan aksa siya yan siya walayang Nehemiah singal fostong lalkos na gatolulya kataga likiyac akketeyac ke mandea na tuste akataga kunokon ekaya akataga kunokon na mishenge kata robe kunokon na gatasta to fako pange vingom ke li siya kung somnige video ke mantian taga replay ya to shakta shenria tigin makilla taga akfon nila masingen nakatlikiye ke mantia wana ma fakyak nga sil tigin tres kalinga ke proy lalo nakataga kunokon ke mante tuste tosta insang akyok ki masingen nara shenria taga da phone na mas makada taga nage Sunday school Seattle ka Texas ka Honolulu and nagawa ko maswean pangan casual lap si mataga kadinte dana nige shenria shop tana kat fa treaty ma o kat week na phone singe katin oka la ke oya singe pang rhythm si may technical tigin tres kalinga katash ke week akalikos masin fanam tawa tamal chele tigin tres kal we go was fatin yesing ola on me in the air ke KahsInKol to masin matagal rhythm si matagal line na kay wange fana week akalikos la bang now papanan pedal rhythm si may na kun alright nom si man kumara proy luman kumusi KahsInKol an liti watching a man in the compliment magana master starian akketeyac si like pangan mas likiyac unit aktolu pangan sifac ka pangan kitax na keshenria God fatia pleasure Lohng sin katlash God fatia pleasure Lohng sin katlash foston ngolya p ke me sapta singaw na rhythm siya pangan tosta misenge kadataga tigin la akketeyac Nehemiah sapta alkos foshen na getolu limekos na geon kos na alkos na gesingelu na lutu yung Lohng silang gat kadataga na ke frete sette kaksakin kanon week phone singe we akketeyac na ke shenria matak shalayak tari mas ma yok imet ke week singe na masingen pa fintra ka lipan nentaga extract usie rela sermon lalke na pangan rhythm si ma fashion we call goes lagat we goes on len na kay wange katin tem tan ne full weli mange taka mo pange mo kat di week na phone si ma nge li mas ma yok
someone yok ngayon emphasis la kataga rela na ke sermon chingan taga tigin megidil taga na ke Sunday school tigin treskal taga ke alwin ta win someone much fun na yoki na kachi beswang na ke following week when pa na nga o yeshi mga kumenan aske for the next 40 years kadita like a Trump 40 years at kat pag in control ke managaywa when kat nga tali last 40 years lila me katinaro me nan tilokon yaki me nan nakfasche yak paita ka ben ke week na phone ching key team shima tigin treskal me pelu shi ko makalamia standard lesson come direct kalmia Nehemiah pelu ma wana me da ale long yakyoke na ke week na phone ching belje me da issues le na me belji ma mwet issues leo si nga na pangan masi sayan pa engan si saya pa ngakum ko na yakla me calling sila me pang silan kat na siya what is the purpose of life giga di fin fela kulo malap Nakadeten ako na katsungki kaya klasa. Kulo malap. Tigin kung kulo ke fakshingan. Na pangan rhythm singan week na phone je pangan me katakali pangan me lesine makatlige ke mantia wana nga kalamya tigin megila taga pena or makinin akphone nila masinga ke Sunday school lowos online. Na iplalap siya me da pangan ipsyak luwa pangan. Dati ko makin ben na mga inoy lang sila gat na ke Shenria. Me taka katin phone na kumni Kahs na ilya siya evin kumsum na ke pala is ma ke pala nga evin kumsum ni ke Revelation chapter long Lweum you cannot add you cannot take away malan gato. Na evin by factual tigin tres kanya na ke chiofa replaced by LEUM God. Na mga bayan na galing sifac sifac yok ke what's coming up in the next 40 years. We look in the past. Now mga ifo when malan kat pa mga timugulan mo. Ngon man kat mayan pen kat ke makatas ke nga. Evin malan mo kankun. Somnigi malan mo. Bible sifa na fa magadin to put our faith in people, in men. Agadin me kadin likiyac ke kat magayin. Na mga yokshupe for the next 40 years, kat project lik natas nga kat taka na ke kastan kat in pil in ukakatla kat tisum na ke fashion. Kat taka na ke foundation sa siya mataka ke San Jesus Christ. Mi siya mulyak pang gospel siya. Kat siya penget na ke malan met, kat siya penget na ke oya siya. Na kat taka na ke malan kat. Na siya pa mga makalamingan pa, wana kat mix siya malan kat. Malan government again na fast last 40 years. Chova itaktaligi Bible kat mix siya malan government na ke malan kat. Wana in the rela compromise. Me kataske na pangan ingan Lweum ay lakalamia. Fakya mo meta ingan kay sustel ilo si suslan na meta si bengan ke that find the purpose of life. Na kung find the purpose of life kaya kung compromise managat akalamia mo kung sumkalansa po masingan ke mantini ke siyete nam taka ke Henry au sinan ka kung kalansapi akwakan ka. That is what we're talking about here. Pang mas may nagadinte wuk-wukin kankin ka kataga aksiwosya man pangit me langkalang langkat pakatan nyok langkat kadinta ka kadin fulok na ke mapayalan ka ingin na ifo ang isikya kang makusayang wanan lala sila lang ifok taligi na meta wanan wang na fukunen na meta pamask nga ifo papa na sikat na sindali na din kat ngayon the Israelites ne show taktelos na Babylon okay so pen pakatan nyok langkat at sipa na flokolos me sur Bible Esra, Nehemiah, patikin na taga sampram kun na for the last 40 years, if I got alam mas, if I one of gunena, it's simple. Follow na kaya kuklan ka. Na siya taga saman mga, matsin na makuduki me da bang. Matsin mo siyangin, de sampram na kaya, misala nekiela, pabat man na bang.
Teke kala la ke ketchben pakoten yokwan God. Inakas makan yakat na kayo. Katin folot na kya koklan God. Inge na. Metigi pacl. Tulo kaksakin God ke may kyak na cheskan. Pangan pero freedom singan. Katat kanil tikin tres kanan ka fact na mit na ke me. Diti ke Nehemiah. Tigin kum kuloman lap ke mana ke wa the partner room ke pelchinge. Kulan din As na me always. fossilal Samsung Tongulia. Tamnas kan riti. First mate. Samsung Tongulia fossilal korsin akketeyac kayo. Fossilal kors ke Samsung Tongulia. Kom ta leia metligin ai sjustle. Pushen len ma akketeyac na shi tangain mol. Shim na tarin puk matal. Metigi na kashi mainge mutawaek. Kulo malap. God deleta akketeyac mol lan mwet. Tailena. Tamtail Sabrina Carson kulo malap ke fossingan. Kal tigin kum kulo malap kat flok ni room. Usha tem la usha. Bangan. Osha tam na osha. Kulo malap. So gasto likiyac bangan Kahs sima kat ngishe usa. Ushi na kaywa. Lasi kum fakngan tamna lipan kada ko na accept. Asyak sin su ko to kot ta sila ashwe. Ke istrilanen Kosrae. Lasi kum shuman de langan. Shakshin suko ta Sin de. su ko kada ko na ek. Kot laliki tower shi wengan. Tower shi ngan sila na ke lalasi. Anay fo. When me. Na kum nan kum sham ke lalasi ngan. Kainin mga kadina nga tali mo pamalutut nga taga nakkalimina siya. Aw. Fo ifin mawushi pa wuta fo tui. Kangen mga ba kadin nga tang liya. Men malutut ang liya mama ininain diloki mama ininain siyam likiyac ma aski kaslan kata. Washi lesine ngan tigin tipangan. One spiritual thing to continue, one spiritual thing to stop. Naliki nga metiki nga taga wikom kemalutut nga ka met na nga talilu siya niya nga lutut pa pala nga luti na mo potsi pa ilos ta nga tinalian ke spirituality na ke me inkarangin mo din nga na ngamot ka naman okay so maya so min kasha ora la potsi kat finde la shingat jak talik na da siya na eme Dingin ale yok na paish ben makadas kengen ang kom sham likiyac na shikan kalam kala. Evin pa mawuchi pa wuta efat lok niya ki shakshin suko sham kengen chiyo fay taklag ki pa pala na me siya musle fokat mtana ke wanan loss. Po Messi kung fak Paing siya na matla siya me kalamla mas na ingin na finishik tigi yang cancer parang atangali ang singa na kadorek mawang la kanon pakitla siya wang na fukunen na kumli chronicle it ko siya na follow silang talik na tingkat ngan ke tukunyait nga ula kat finteli mga wang siya pinmalutin tal follow ta may pala kaya lang kumtel nore mamaningan an patla pakitlosan kumtel mungo omtel kufnan kup kumtel mushir sang nungam tel na mushir. In other words, we are not being blessed. Selnga yakat nakat mat Kosrae ne papa mat lalal fungi kat inan taga corporately broy fal work fal ngatin noret me mga mapayeses kat magana pas payeses. Amen. Wang masyaya. Amen. Siya na sin ka reflection pa mas mga ako minoret magano. Tingin ko alle wo na pa yan na kayo makatpalakin fashion na kepelching nga daw Kaksakin kulo malap kasi kung inawi naklara ka din di sipepelas makadasya daw malap unso nga request ke nga aluyin na
Ang sinapay ang sugung Talle, kulo malaptigin. Hey, kaksakin met kuya stilangan ki yak keselos nege composeran. Sana nalle. Parang alang si. Mana kayo mo. Kulo Alang si on nga Lweum ki akketeyac gospel. Lumalap ki kung wipe lang si on sugung na. Kaksakin kat del yak nga alu ata full si mga recording the Mr. Chun Kulik pa Jeffrey pa alungan pakumdi walalas Gao. Naramen puksi nga orek ma sak na ikek nem singe pasak na fas nge. Amen. Puksi van na ke Bible na ta sak na ikek. One continuous for that great commission Pagkatal alu kuni kaya machimas la luke na anakigat me mutawaek ki wik singa samsam kun na ki folok silalos nge makulyak sel Nehemiah nge na ano lapit siya singa fin pa as 2025 misinge na after Christ pa nga 2025 before Christ na malutut siya nge man fulwa siya nge katsamsam kun me 00 na ang fuko ang alakos metiki isustan Christ machius nge kulyak siya Nehemiah paya na kalamiyak mo ang fuko ang alakos context ki malutuda kadin sumun na ke medigat ka na ke Mwe Read na ilosorala ujuksi na manitaya kedal ba Persia Paing na sangka na silo sin fulok nge Nehemiah itekyang I post silal na ke empire singe na rek malalapay kaper nge pa me ilema mama itekyang inwenum yok na wine na siya toko siya na pangan rek malala
na met na lal fung yak si pangen ke Nehemiah sapta si fo singal sian fakla lupse masyak laginge oye pe prelan met kulacnsap nukewa met kulacnsap nukewa ngi siak kenak flatjekom esse woye skelie pricingen ski vaccingen gat sange prelasha esse woye na sik misenge eratanga orata tokosha flat elan pakoten na sik inlening ngo ngata met okak ok sisaklik okwakwain lan tokosha flat na me ke ka cham ke Empire Persia mga ka mape an sisken dalik din gat mga cham ke nga elos alo na ke masholala nara ensi mainan tako pa kapag asikat na fakne eldal met shol consecrated people of one true God nara in shelos daliki me met atalani na eurolos nga inin na fine lines ko reklelos hindi elosin de liye makayna a elosin kain akollah la shipevka consecration chinga nan rekle ifa ko metawile ifa ko metlan church ifa ko metlal fungisi let's put it that way ifa ko metlal fungisi na spiritual me kademo me na kemolin ngan sima kadin na nashkenge kadin na le etta kadin shikat na kadin disun masima fak ma compromise katajak la kuluk agat eskatyang nage kat shim na kain anen sang me magadash aspeke nara pangen sima pochinga ta ko inta orela trot line chinga na mayen shipesera ininan sikya ko inge ba kirshipen elo stalik din gat ngeta ta file ka likki ka ngetaligi kat papadama shin ka shao ka tibena mata molelos te flokonos melgeni cheba na pata sikyak na silos na ke me som sho si finen pepolona na masingan sikyak kishpen malat silan gat na silos ngamalat na sin met kol lan met shu effect na silos di makuluk ko sa raingen kusak kuluk kilalen siabot Paing spesira kadel kalye met lowos meda eratan kanao siyak la city saying ako siyak nara ta kaskasaklan gadin yokolik na fin Israel ke kos aktusong tan yilen siapat na sikkom kigatlong gilen siapat singe kipel sima Mr. Snow sonul to Kosrae masmasta ke istrige en lasha aspeki alan eventual akalemila me sima ma Kosrae elingan kin kelo siapa ewangen lorek man Henry akluo met padanget leusten nemada kias ke sumna ke oke ngada la del sumna ke aga del sum ke wisia del sum ke spesiaia na pangan kata mar wosa sia ta kan Israelik metlan kata na nage account si ma kum kan sham ke Nehemiah eta ka sham na ke me generation toko ke flok silalos Jerusalem ko Judang na wave siak to lu ba sham ke an paus kat me na ke week tari ke lessons mga channel ke lesro na pasud pa na dako inakale me na pa special Nehemiah na ke si be flok to Jerusalem singe na pa akademia si pean pa in si be masaila potse in kalasek in kan liang daling din katne na akademia kla plan pa singe that was nearly 100 years after the first wave siya kelos flok ke post excelik na ke tari show Babylon and the benfolok singe na fakla nearly 100 years after the first wave when wave tolu na phone na bakat duti kaya lenyo ka finne ke mande ke front load chima da gorol le Mr. Libana kamen front load singe ba kum da ka akketeyac maliti sima da ka kishenri nge nakata ka luti kasi kuno kon nge
in its entirety nakat kapsheng la mek relevancy mek pacl na kimulutuchi ma front load ya kisendria shulben adaka me akonila kisendria na Nehemiah elwela Israel EPS na plan masapa na fakla pasin metro elos somdigian Babylon falok na Jerusalem at Judah KahsInKol Enzisifena, Shaulalos, Ilostamatayin Shro Babylon, in Bezi Tokosha Nebuchadnezzar, Iloshaluste Nawea. Nara, Kachamram ke poaching in a physical sense, ma Finbash Lom Sisum, Merke, Kafinekoshakum Kalasek Kisi Kalkala. Tajakta, Massima Kalkalsing the Kope, in Kashaluskeba, for their maintaining of the spiritual defenses. Kalmian ba inkan karanganeng malisong din hindi takakulukim mulin ngan lalosan. Narake maluti si mga taka nagenge masamram kin Nehemiah saptalgos. Iltakain samsam kin naki masifang bang concentrated teaching Lohng instrument ke katslo. Na katslo singe Masamram ki alkosta kung fineta wala ki study lum si fen kung mesum na ki saptayata na ler samsam kin na ki lemdalaek esyak nakmnas ki makluklalos na power la samsam sila ki mutawaek ya na lemnister lipan kati ta kain kakakente ngay ta siwas ta pas mwet fakaklasho me katka da Lohng ya falkewos win lolo falkewos inge na kakatkewa when masima yokshibe bakadin mole te elia na ke me physical status ka akollah ka lamen fulop ka ke me in asha masima yokshibe ba malan kat nara for God to help them out na bakalim yakilu chronicle it ko shingala ko finmet la ka for la aulia papanakalim yak nge e prana sik ngamatain kasrao ingain sa pema of meaning rain nake eushe fertility nake ansilo sikat kain mutke penasish nake kat fin orela lemdolek singe for lagi magluklasha man madala taka in kolkat. Let's start with that. Man madali kain matakian fok mas mustavak ti mga kalemi nga mouthpiece sina nara masima suko sikumingena pa nga kuminsulpe recommit na sinkat kalme pa katena makatarang kat fong na ki oyen katli mo nga masingi pa wo Bangara laski alulash utweo Bangara laski chestat melema Bangara laski chestat evanjak Mele, Lilla, Lweum, et Jesus Christ, Larovka. Churches course are a minor. Smyrna na Philadelphia makifana Jesus ilmail. Nsi woke. Nakatya lang si already meta na kaya sin congregate. When ipru sapta singal fostungol mikashrak lang. Meta ni nansom na kaya aluwe. In fellowship, akaya si sinsiye. When linan lem samma. Katsaka already meta na kaya alu sima. Ngonlan gat wengenwe. She kind of glories somliki and Judah somni Babylon. Tasanil tale wilila tale forla. Pari commitment to God si makalimya ke context ang na uskat mi nage commitment siyang insikiyak and the kind should be kashikat ke ilalasha. Paunsukulal ne Srui singetsi. Mas ne Srui singetsi for fashion galim in Karen mga kumfaka na kiorolasha. Stop doing certain things. Mama de fakibebola makatsang ikolya mo ito. Grace singit ila sumnaro. Kadin matawag ki mama sang mulila mo ito. Palimishilipan il faka. Maktolu. Pastungulay ko siya lungulya. Lweum kadil na nakmas ki makuluk nakiwa katorela. Nakadin mindful belak kalimya ki chon algosh. Il fact na sinutain ko siya convinsom kung tiya si Philberek makuluk. Nabangan ma si mauskat menige malutot si makatash kem singenge.
Tasta Melin Longoluo, Longastan LEUM GOD, Nehemiah Algosh. Nara Archiplu by the Kimutu Chingia, na ipsimi that Ramnoki intellectual response to the word. Oye makatkan nukewa inlal met nukewa nunkala in orela topo las naki makastan kat pangun kat nakeo. Namasitugan pa samsam kun naki emotional response. Nanak makat nget talianan wele katlima bayang range ka musinging likiyac inge mataki kaslan kat. Nabangan iplu mga deta kaya. Nara metiga desum naki iplu nga na kadene na kadin me ridela teksa me reaching fakat fashion metke. Amalutu tataka ke Nehemiah saptal gor first se nagatolu limikos nagyon kos algos ngisngalu. Ale first ke rekangan na simply kadriti si ngisngalu sa akketeyac milutu chinge. Nara nga usi babal nata siya inge kashakat kadin kan tagani aske sabok sifan nakakasnamit. Napang me reaching stakluk ngan nustili pa nason sa ko room kung kain me pelangan siya yung context siya mo bangat na kagiwa siya naknas kashakat ki context siya bangan ma ngakay ni kasyak ki context saan in mo kadaske sabok sifan nakasnamit me si mga tina akketeyac kalem bangan si mamta ko kaya kashakat kaya Tigin kom kulo malap kulanche unsuko Tigun unsuko nam tago fragment na kay plu ko makalam all right klamalap unsuko nga oana ngalang si unsuko lan we are finan Texas central Texas nga Ay kulo malap ke onan mutpuyaснgan lad fungwes finan syntax wire lasan kulo malap na siltikin treskal ke context mad usena ke saptal course hingena desom iplu pala tagonge already la dive me force mine na akketeyac ke belchingo namnas we got ke desom na tikin na tagonge akketeyac Intreskal kada fokunat pelo kulo malap ulan islamasi isla kal fragment tigin klamalap kumista masen nga usi papalo pangai masih tufeo nakarasi ke sapta algos uskan liye ngapin da kosin kan liye okay so maluti lasha sifean fak mo long kaslan lem Nehemiah algos fosse nagatolo migos ngion kos algos ngisngalu na fosse umawang akketeyac pa akositkos da kadari de la na fon Israel riti masap na sin mweta na fosse mit fakla kemalem siakit kos mwet Israel na kewa
elos okaki inen silos. Inlen se omed in malem se elos nukewa fashin na Jerusalem. Kianin tuani lan mwet o sisken namatan botkof. Elos siyak sil Esra siyamet tol amet sasaki masap. Talanu siya bugin masap malem kadil tasang na sin mad Israel sil Moses. O inge Israel siya na yen mwet na yen mwet tataka anyway. Mukul matayan at aliksya matwe falin kalimge. Na already masap na siya lo sinen siya sisken matan bot siya mutawaek kiltudang nikin fulwan len mwet na kayo arlen Lohng na ke. Na Wasyaga ko ngayon ke teksa tang everything pa nangke in mo usyepe katfinram ke met ngita ko slong italasyan. Israel tu yak finsien fola to reklagisak mamasayak ne nagituani siya metingit tu siskel lalendayot. Mati tia sema anania uria ilkia ma aseia metingit tu siskel lalenlesya. Petaia, Misael, Melkicha, Asham, Aspatnana, Zechariah, Emetsulam. Wasimekos. Ke Israel tu inanse, folatiki mweta, elos na kewa shilyana. Kelikas ta bukshe, elos na kewa tuyak. Wow. Israel vak, kaksakin LEUM GOD, God folet. Mwet na kayo akollah Paulos na lang at tapuk. Amen, amen. Nalos sikak matante e faksye vinalu. Nalos tuyak e mwet livainge akketeyac masapo na silos. Cheshua, Pani, Serabia, Chamin, Akup, Sabitai, Otia, Messiah, Maasia, Kelida, Asaria, Josebat, Anan, Pelaia. Elos langas la masa plankat, akketeyac ta mweta inge kalimke. Nine, pasya. Mweta Lohng kalimke, mar akwagin masap elos inara. Arila na parakakin sielos, elos mutawaek intang. O inge, Nehemiah siya governor, Esra siya mwetola, mwetsastaki masap, mwetli fay siya akketeyac masap, elos fak na sin mwet na kewa. Len inge matal na sin LEUM GOD lowos. O inge ko sin tia suratang. Inge ko sominan siwos Eric kafa. Kete mungunawos wine na silos siya tia falyoro. Len inge matal na sin LEUM lash. Kimainge nikmedasor. Insengan sa LEUM GOD shot na siwos efak kayikawos. Metli los 4 in Marslan Mweta, ak musyelos efakta los intia asher kilin mataloingi. Na met na kayo falokla na yen silos, arla na ingan kilos mungo anim. Elos kadema osherolos na sin mwetsaye, mayenilos kalim ki maritiyak na silos. Katagani proy ke Mwe Read. Kat kulo malap na siyum kat papat marsin Kosrae, kilang silom kom sa poema. When kulo si fan nandum kasik lemwet, inge katakan kalngayak ki makaslo makalimye. Siya tiye ikle nakipelal esyo ka Nehemiah. Kat papa nanak manas, ke kat lut kin gaslo mo, furok manansish. Lakadak sasiyif katim balasha. Kadak nasnasikat faka. Kat ki kalan ngan madalaminta ka na yurosh. Katin kain pang nasyum. Pray nasyum. Siyak kedalik nadash mamas. Siyak ki karshpesh. Siyak ki wayen siyak nasish mising. Elitu. Enagipel fasha. Tatoplumin sikyak kishbin. Kuminsiya uke orelalash. Kulo malap nasyum kat papa. Kadinge ako lan fash namit. Nanaknas. Ikes lakal men milutilo mo nasish na kewa. Kainem. Wen kulo si fonantum. Watlalfuike. Amen. Well, bismillah kaksakin God.
Anak yung akelim yung antilogon niya share screen na. Amen. Amen now. Na kadash ke sapta kaligos. Anak yung akelim ya tukun sapta siya oh my goodness. Kung siya vinisom na kisapta ya. Men metigat yun malutut nga. Lemistri panel. Akelim na si kilang kung ni proila ni Maya. Wow. Skewin Lohng na ke. Ngata Lohng ke pesi mal fak na pa isos man na si kimalutut siya kung kula malap lemistri kula malap ke sharing lumbel na kiwa ke. KahsInKol. Itayak ma ilkesa na siya man. Nara kingata ko in Lohng na ke nakingat samram kun nage fos nage alkos kimalutut siya finne ako ritkos wangan ke me wangan ke main sang akketeyac ta sakta maki ko sakilenak maginin mwet. Nara me samsam kun intellectual response lalos nagi pelsi malos long la ke casting nara kat finji taivin nagi mafakyang fakla Israel riti masapa na sin mwet. Ki malim siyak itkos namba singan namba na osi but Israel nakewalos o kakinen silos. In akketeyac inge na del folok na yan silosa Jerusalem, Judah. In lensyo medin malim siya elos na kayo fashion na Jerusalem. Kaya nintuan nilan mweta sisken namatan pot siya madalak namatan pot kof siya. Na pangapesi malos siya sila Esra siya akketeyac la elmetol siya ajul pel sas na kimasap. Lalo siya bugin masap po na me bange bukma lem karir da sang na siya med Israel sin Moses. Kacham ke Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Na masap nge manek lem dawek alita ko kalim na ki Exodus longul. Bakat nariti ke fastolo ni ke singalit kosh na siya mama kadin na kadin taka ba siya pelakatayac kaya pa. Sayan masap singa ulngan as masap unfoko singal tolu. Na ngay samsi matwias nge mdaye kusray siyaksik lang akan sa pacl. Masap unfoko singal tolu nga nanwi na fo siya nangarala spala na rol. Nangangin na meron kaya. Baka masiyaksil kaya. Na ara me samsam kunyak na kelensi mit ke malamit ko sa pamutawaek tel alan samsam kun na ke kafasing Feast of Trumpet na kung kita ke kafasingan kung sumne ke Leviticus tungol dolu ana ke lemistili panel me shumon na sis ikaya na para ke pelsi mailos trainingen utaka kaywa mo itan ke met mata witalik ma fal matwain gain me kalim ke maritiyak nga na pa akketeyac ke fasyo tolu singan lak fakla o inge Israel usi na yen ma mweta tagay ni mukul matay na talik siya matre falling kalim ke na ene na elosin kain taka in kain long ke ritiyak masapang na ba utaka pe matwe fal singe pia matwe fal singe siya si dia singa luo mutawak niti kastan ka ata na katfin mot ka na yesinga luo singe class on koshe ke meshkasha class ke elementary kan me del kain tatari mange nara me class on koshe ngen pa ngangatang lipit siya sige nga riti masinga na fakla na el riti masap na silo sinens sisisken motan bot siya mutawak kilitutang neke infulwan len nashkeliye fin bakat sum na ke alu nakat mata mungul ngulang kasilo isle akketeyac singo kalu singe elo singe sum kilitutang neke infulwan len talong ke masap nge akketeyac. I mean, put that in perspective. Lohng na sumsifena. Lila me priority luman. Siyuk me dokshalan ka de masyos waslal. Lina ke relasi laloski. Lutudang na kitlen. Infuluan len. Mwet na ke wawala na
Lohng nage. Del tem tana ngit na microphone na dala san dari ko meso dari tingo. May tingi fuck sevin nixin a Lohng nage. Na pacl mi genel tuwean. Na usket min nage investment fakla Israel tuyak finsien vola direkle KahsInKol na masayak na nagituan siya. Platform sila yung anen mana orek na nag kain pelang na mwet inge tusis kelen layot. Miti tia, Shema, Anania, Uriah, Elkia, Mahasiya, mwet inge tusis kelen lesya. Petaya, Misael, Melchijah, Asam, Aspat, Tana, Zachariah, Mesulam. Na akketeyac na nag-possession dan mwet me wala nga into siskel kung naligay ko metuya karama sina aspa na kesilom mwedin wikom ke makumaskian ate siya pa samsam kunyak ni na ke Israel tuinen siya ensinge el falatiki mo da kalme apena ke tron nge elos na kewa shilya na ngetang na pangapesi malikesta puksya elos na kewa tuyak likiyac mo elos tuyak if kung akong konsum nag-court kipelsi mo chachilucha katuyak ka katika na rakano yesing likiyac na puksya elos na kewa tuyak katuyak mo kaya na kipen benediction a tuyak singa mo nakelemi la elos akflat what is about to unfold na pa fact la kaksakin LEUM GOD katfalet mwet na kayo akollah pacl sa Lohng at the book amen 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 nalo sikak matante a fuck siya finalo nalo tuyak mwet li Paing akketeyac masapo na silos manilo siya to kalme pang translator laloso kay pel na kayo naging asam kun masingay nga mga suman baging akolalu in westilas kene kaya skinan ka masingay fakla me elsasla na li pacl nata siya 40 different authors ngalat pang imotol ngulya Jews na non-Jews language tolu Arabic Hebrew Greek in a span of 1,500 years 500 years skinget la li accuracy ke yuni di si masamram kun nge parang masamram kun la katarange utwe katarange melem katarange lilla katarange tewancha katarange welang Jesus Christ la rofga piena pe masiwosa mamurala sa utela kama kaslan kata kalimi ka dinaskia fingat de base ke na ke nakat kolla meta sa nin falfalin mi siya bakat samsam kun na ke kat for kalam na mi siya mga si perspective ka din ma nara en si mga alana nga mamera na kaksakan na ikikek la buk siya elos na kay watuyak kaksakan LEUM GOD kolak pacl na lang na pamit li Paing inge na akketeyac masap na silos nara fakla na elos tuyak met li Paing inge akketeyac masap na silos Cheshua Pani Sarabia Jamin Akab Sabetaya o Dia Maasiya Kelita Asaria Josaphat Anan Ebelia elos langas la masaplan kat akketeyac ta meta in kain kalem ke na elos tu ke platform sing akketeyac na ke ritiak nge na ke tuyak sing pa Israel akkelemi ke Israel pa akkelemiak mo ke Israel tu inensya falatiki meta elos na ke wasilye ke likiyac na puksya
elos nukewa tuyak. Na pangit pesima, then I praise the Lord. Na pacl ki me read fact mo Nehemiah sil mi fakla LEUM katlan kasao kumfalet kataru na siyang sum. Wangan na siyang lak kumsinkat mising. Wangan le. Mama norm, mama ka din na rin siyang ganalakat na sanakin mising. Let's be real. Mwen kat fa na real, lagan kat tisyun ilya mga tsyun mising. Ilgan wikat. Na, instead of being defensive, let's admit it. Folok na yun, bro. LEUM katlan kasao kumfalet kataru na siyang sum. Mutawaek lalmet pa siyang singkat. Kumaro na yung karangan ng mulay lalom. Yes, he does. Iplal yan ba nga na fagaiplak ko mo. Namin, malutod nga, kaya pa ito ko nag-recommitment si mga akalemye. Nga ako may si feel ba, kala o yema, akalemye, me, sanan kalash, sa fashikin lash ng imalan ka ata. Kade, ikala, fagya, kadin mawipalan siya using eh. Kumaro na yung karangan mulay ang lom, nasilo siya lang si kom, erama kom sapkin. Nehemiah fact pala, nga kilin la, metaphors niya. O yung nga fact na silos. E nasinmet kol, emet pepa. Nikko siyang sinmet lokalo clash. Isam laban folet, kasakrik lan LEUM God. Kusin mayon kemet wiowos, talik na duwos, matan kiwos ya, and siwos. Isam kilo sara, katas na los oana, del araparik ma, mayin masingan bayin Kosrae lamat lokalok ngayon dito kain kanaos spiritual development lalusa. Na pangapel si mutawek fakla ki pel si Israel Mwe Read masap ngayon. Na may los mutawek korela praise slali de losa. Los mutawek Lohng na kimal fak ngayon dahil kolek pa los na me na lang pointing na ki inkasyaw. Adel me bangay den da kubuyak in fact amen. Na toplalo sa bangay. Respond to the reading of the scripture. Kibel si Israel reading makalimya kimasmas la. Israel are kaksaklal. Praise lala bangay. Praise God. Hallelujah. Panang may takain palakin nanakin auliyak Lohng na ki maridiyak si Israel. Israel are kaksaklal na pangarik malas leader. Pesi nga kung marela mao na met makad-influensya elosera pasisara calling sina si kumnge ini nakadinalan na pain nanak elieten mayin makadinak fashion malankat. Na papafakla elos shalak paulos na lang shisngi enin kasaw. In kaksakin God. Elos buya ke fact. Amen. Kalme in agreement. In agreement na kime na kay Mama Israel reading kastan kat ngayon. Napafakla, tako ilos patati, kaskin telos. Kainitin kilos ra kaksaklalos na sin LEUM God, oana kakkalimiyakin Nehemiah algos, wason kos ngayon. Israel fact, kaksakin LEUM God, katfolet, Mwet na kayo akollah Paulos na lang at the book. Amen, amen. Elos kakmatante e faksivin alu. Nara akademiyak la nakipisin mwet mapataka me fastutin nga na para hitkoste na aske mo ritsim singing na mayin Israel riti seksin ke masapa ke mwet na kayo ash o na ki akademiyak ke Nehemiah alkos tolu mga riti lang na riti masap na silo sinensis isken matan putse matawakil tudang nekin fulwan len mwet na kayo arulen na Lohng na ke na ilos raun le in maslolos eran kalim inakalim yema siela na pushtle ka kilangasekle Kahs milos Lohng ke Kahs Ipru na ke Kahs Aramaic na masingan akalim na ke akketeyac sema met matusiskel esrangan taka inkain wikasha ke na los tuya emetli vainge akketeyac masap na silos Cheshua Pani Serabia, Chamin, Akap,
Sapitai, Odia, Mahasia, Kelida, Asaria, Josabat, Anan, Pelalia. Ilos tangasla, masaplan kat, akketeyac mwet in kalimke. Na pangen, urek makunyen nanak nage intellect, response lalos ki, ilos akilenek nan katana, manapay pa akalimya ki masap ngayon. Na pataka ki ipsimit ngan ki fasin ki algos ngan. Na pela nga agakin na sila misilipan, hindi ka enlighten, in relap kashalal, mas ki fasin ki algosan, na trung ki fas akos lalangan, naki emotional response ngan. Misilipan, kumalap. Tingin ko muna malap ke akketeyac na wowo. Ake na inchit be akyok ke factionum ke fakshifilan mwet ngan. Time table singan pa. Dutu tang nike influwan len. Ke Mwe Read na kalimmingan. Dutu tang nike influwan len. Likiyac masap ngan. Ke duration singan. Lowng tana. For the last 8 weeks, papi na marang taka kaun mekos. Kali tuteng. Wana sulay kiao yama. Nga lieta na maikak na sumati interest kal kating kalam kala fa tesis na paye folokselan Nehemiah dalin si ba folok ni ke enchi ma David molela many years before enchi ba nama itakang na siya Isaac nan kaksakin lensum kasyakan la siya Isaac ngan. It's the same vicinity mataka may long singan la foundation singan taka kita ka siya metal suru papal ma Nehemiah ka siya Israel taka liti masaplal Moses Nehemiah taka masyay pot singan masyay sipa na in a spiritual sense flokanang akwa ma kalim kaya kung taka mo Exodus chapter longo yun katiya na floklan may nge neke akuklan kada neke vicinity siya pa nama David Ishland ngan sin may chepusite siya kaya Chronicles chapter longo siya tana what happened in the last 40 years na siya may Kosrae even pay katina matakya akwak singe kumne ene na kadin flok neke and Japan nga pa finchakin so Jesus Christ. Lit natin kad nga they were looking at the fall of man, tuke altar singan arakisya lalos ngan looking forward na ke Masaya si Maita kay na finchakin. Nga kung kat mata ke malututse kaya kafasya flashe lots of kafalan lem kat aramasing as many as possible flok na ni ke shakshin inakes makinye kat kay siye forward na ke floklan lem. Ke confinement jilas ngan katsum na ke may lutu chilal tikin tres ke lakate ke ipsimin ngan na evin pay long ya siya el mo lutu tang ne ke influwan nan masak ngan Likiyac. Na evin pay na pay kat flok na ne ke foundation si ma kakketeyac Srui ket lom nuk ka temple chilal Solomon ngan. Tukun yay ko dal flok na we. Kumne kadin na la pe kadin loy na ke sal singan. Sur papal el taka lay me altar singan foundation Israel taka from kin masap ngan si ba flokin klik natin kat ngan na ke masap. Nehemiah taka tokte spiritual sense si ba physical me surround me wall city wall singan in Masay. Masimit ka din na kadin ro in flip last 40 years if in got kalim kelata na if katash ke o yana te main chewu kat enangan flot ni ka kuan ka tingin
tay cái altar singan na masap nga nito ko nga fat na pay bangali ka tamali chiwang lao li me ko ni ka o kya nam na ta kana umne bang ma singa kone ki na ke mi lutu chinga lutu tang ne ke influan nan wang nu langan met ngan elo sa ke ngan elo singan ke katatang in ingan ko ingan wanan wanu lake pangali na kel tamali tikin tres kalinga lao li me ko we met na ke wa matagangan umne kasnan ka treaty wang ulla ke masing wang na pa ulla ke masing men pang main che wo sha flash me na she pang kaslan ka mo she kan mo she mo kaslan ka eklaman met pa me mount morea pa section so ma shalaya na ke Genesis 3:15 ta kal la shalla ke kafa shalla ke feasting maka trampram kanya shalla na ke malutu che kaya kafan Lweum kafalan Lweum ta kana ke to Kosrae si maka trampram kanya insien met isuste ke ngan ka alala fungi mo pange o ya si matiki ni lashken alala fungi na pa mo ngan ka rawan ulle si ke lao kashma katakana ke masing preparing ourselves men enchi ka desum na wenge akfalet it's a 24 hours deal we need to get that mindset ngeta lie page my taka na pay my phone na pay fin traksilash ne kaya desum no Lweum in kasao afat nam ni na ke o ye singa li ke last 40 years menak fall có chung nó rồi mình nak fall mình đi phố ngon thì nó wicked nga fat na pay na ke ma ikat na ship as a believer in Christ có chung nó mình matawash ka din som tuyak faksifi kaksa mit ne wolak pacl dal shalak pacl los fakulo malla kaksakin God wangen kan ma shokye o dal som woyak oana ka din na may kat reluctant na ke kaksak si may na ka din ashken kat reluctant ka din Lohng ke Mwe Read ti kasnan God wanan maupe si ay fakta ifo pe maupe si may ngan ti papain ka ta manifing ngan papain ka ta kaya wala tiking tres ka lalaw ni mekos ka mema el takon na read ti wanu leke masing letting put it into perspective apply masima 444 PC ba trampram ganya kadash get 2025 it's the same God Holy Spirit para sap nga read the Great Commission jay penya ko na kay wan ka ko siya pang matas ko siya if hindi malan ka tui taka na kemalan ka ewan nula ke masing may ngan si pang living water breaking mold si pagkatashking kada kaksakin God in spirit may kat ngan si pang kulo malap tiking tres ko kaya malle akketeyac wo da usod pelo on fat na kay piak longan tayo na nating Lumalap ke kasha loman ngayon siya kung mitra nga me comment ki ma nga mo meta ke uns kung ana kom tikin me ke likiyac ke an Sham tikin mekilen mo sham siovok pangan na siya may mas bagat kid Mary Norki ano mo Mary Norki pang Mary Norki Mary Norlify
Amen and amen. Siliban, never come ke ons kungan. Tingin kung kulo malam ngalang sinapay kaskengan tagan usinapay ka din kaksakin ke oyan ka umala sinashish ako lo malap ke matlash upwa inakay ka kulo malap ako nila nga usipe may matagal ke pasalos ke kung akketeyac inakay Glomala. Ang ginagada usut kun fastnament na ke aksyafian ka ipsyak lungan tigin. Psyak lungan aksyafielakal. Glomala na fakluman. Na ipsyak lungan pada suang na keo. Kot sam ki ipsimida twanatar in the ke intellectual response lalosa. Makalim lalos. Ilang lalosan. Orailos hindi mapaisiwas faskian. Na masing aki fak metigat fasnamita pala misilipan na tagan place ka di ke kasalan ka ke sermon si Shendria. Darakta na makakalim yila misilipan ke ngata ka an uskomin ke screen agi ikekta na si kanta karela me alu semmet la online ke masikatas ke ngaya ikek lang ang taga-samsam kun superiority lan Jesus Christ. Mahal fa ka overseat ma met pacl, Lweum, Ephraim, Moses, Joseph, elos na kewa. Fa ka Jesus Christ is superior over every one of them. Na wiksit ko aktolu nga taga samsam kun la ANC Kosrae la lalmet lasha. Intellectual mo samsam kunyak nge. Pata ka pa nagimulito chimsing nge. Mama ka masuwas pay makatina nara. Iyan siya Kosrae la lalmet lasha. Na mesit ako nga akilim kaya masuwas lan kata. Niye? Na pa sermon sila aktululak mga taga amin. Asipay si parang taga ange. Kumikit mo. Aktulu ikekta na si kanta ka samsam kunla. Kafuen mutawaek plan ka at ininan nesnes. Kafuen mutawaek plan ka at ininan nesnes. Nakatnan ka in eta ka ki Nehemiah saptaya singa na yok. Kum me eta tayo ki malutut singa when kum you've been in it. Kum a student of the book nga ita. The napa me ataka samsam kin ki malutisinga en napa masamang kinakika fuen mekalan sa plan ka ininan nesnes. Nara nga fak o inge ke kung fakla kumsiu kasi mamanik lagi malutut ke wiksinga ya. Team ko makumsiu kan. Mayen mesi kumsiangan kumindasyon Kumindasyon siya sermon si lan mwet siya ke YouTube ko ye. Akum teta lafkane orekle na kung di kansi mga tesang na masing ki microwave oven na fresh ka na sumsang sin mo ito epen mas nara kung pray kin makat mutawaek ke man fashion
na problem na sinkata is kesta masima ay manic na taka na human. Nalukunan. Kumita mga tanga kinakalim yin kalim. Men alum loma det kada na ma konfusyon ka na kaya konfusyon mo. Kamen fakla ka mo kung fak pieng fin nganlan katwangan kima na manifestation singa te kan sikya. Nara pasi sarang ataka ke Srui rala online nutisi lak makad inspiring me mo tekain masyafin pweleng mato. What have we done in the last 40 years? Follow na rin Jesus Christ to finpay lang lang Jesus Christ. Tekan dafong le. Napapangon yak talik na tekan kay ipsiak Lohng Kaya pa ipsimeta tayo na so mintangal na ke emotional responses masyonin matalos ka oye may sikyak ma anadalin wala sud paingan kan mga pataka ke fosyan kis nga Lohng. Narafakla ke may talong kalam ki makwagin masap elos inara arule na parakakin cielos elos mutawaek tang pangansi response sa emotional o ingin Nehemiah si governor Ezra si mwetola mwetsasta ki masap mwet Levi si akketeyac ki masap elos fak na sin mwet nukewa Lensing matal na sin LEUM God lowos. Oingi ko sin tiya asyuratang para emotional response si Bashamram Kunyake. Na min masi matakain alin na takain kasyakat ki Mwe Read staklok. Ano rin makskin dot sa kundik nga bakit mamausa. Masima. Wolf actually man. Okay. Kung may flon ma meshi mouse singen Masa kundik nga. Makskin dot sa kundik nga. The most gratifying thing that happened, masima rin na syun na naklalosa, masikyak nga. Masima sikyak, gratifying thing, masima sikyak inge na. Kung daliki, kung finkang mo, sinaliya na kung kaya na nga, ala na ita spot, bak gratifying singen. Nara, me, pa infoloklen si Philpe, ako skaslan God. Pangan most gratifying si masikyak ngayon. Napafakla, may los lupsar na sang nanak, pa emotion mo akalimi, or los tang, kipesi los long ki masapingi. Napafakla, los na Lohng na ki, tafong na lalos kisiyakos lalos na ki masap. Pangipesi may los mutawaekin, som na ki constrite. Di, Namisilipan me, first sikat na tayo, Samuel David kaya, kipuasi siya lala. 51-17. Shams pamalchil. Singalit ko, sao. Hello. Shams singalit ko, lamas singalit ko. Pang nag-constride art. Kung hindi kayo mda, Shams kundiyak nag-inkosla, na kat finilang as kosla singan pa, circumcision of the foreskin kemikof na tindalik mo ma len na alkos na reklamasi nga na siya. Ang akom, tekay na reklamasi mo yun, katinin na constride art siya ina circumcision of the heart silas. Pangin masima, ekan sikya ka. Ngayon, kumfin, sige kumin fatamize, len na alkos, na matsin kors takiyawan mo lang kors, kaman. Mapantalakwal kaya procedure nga nila na upena boy. Nara, ilosar na Lohng nagitapong na lalos kisyakos, lalos ngimasa up. Mataidak yan na sielos, inge, ilos shike na uliyak, na pa-constride art siya mga sexy limits lipan nga. Pati fidel fact, tukunel walom lang sunot lang makuluklal. Nal faksif is yakyak nakmanas. In makadlan kan wala, finas masil lang siya yakom. Na kung finlipan na nagi blood vessels cash nga, finas blockage siya. Padahal mo blood clot siya, they can fast wash out. Na blockage siya kan rala heart attack siya, finsun artan, blood clot siya, and finsun brain la siya kat stroke yak. So,
mesima lang shikatyagra blessings lang gat ko flata kana shisha. Oral fakke do chronicles it ko shingala kat finmet laka auliak e forla na sik e pray na sikamata in kasrao e long pray lalos. As a poema of meaning blessings. Nara fakla inge ko som na was na pangepesi man sumur kafa. Ke protocol son siya faloka. Winsan da siya faloka. Papa siya kasas no rol. Pangalapan nga nakipelsi mo si furlao. Papa siya furla kinore kafa siya ring. Mga met mauliak na paya ay merat le. Isnuk tugin merat la. Merat na sin Jesus. Kiulang mata fak mo met faran singan en no pangan. Fakta sin Moses. Okay, winsan da siya faloka. Usiya falaklal. Si Srui pa ka, si Nikeyan, kamelen kan walke. Meningana matawa kingina. Kafan matawa, kete mungunelo, sangwain. Len singi matal na sin lemlash. Kemayin nimit asur. Insingan, sa lem kadesot na siwos, efakayikos. Nabafakla, na metlify elos 4 in maslon, meta, ak miselo sa fact, tayo sin tiasur kilen matalo inge. Na mwet na kayo falok lang na yin si los yar na ingan ke elos mungo enum elos kadema osher alos na sin mwet saye mwayin elos kalim ke maritiak na si elos. Na masima Nehemiah la inge na nga pa ilak kay elos in alu mungo esang kasha na si elos siya na en si feelingan na in LEUM GOD masinge inkain akfasiyakle. Na kilo sa rakafa ingan nge na inge urek mamatal e wuyak kingan intakeni na akfasiyak pelsifan na. Napafakla lento ka metkol alulalos si finsiyaw shuf metol e metlivalos si filtakainin si Lohng kaslan God silistra. Na sipe o iya masikto konge pa ilosak flatji kafasi makakpa kafin aktaktak. Nara kemalutu chinga taka nage aksafia fakla me sequence ke mama sikyak yo ke saptal ko shinga ba intellectual response lalosa emotional response lalosa pataka kitang mangen na masima ngay alena pangon ko wasin kain si fenata fa lagi plosan kyan pa saptaya singa kuminsom na kaya na auliak pataka kaya. Let me steer liban bange akketeyac. Mr. Mute. Shishakuluk, nga, Srui kaksakin katke kataka aksafela, me, kunokon na getastan, me, Lohng Lweum. Ashiban na taka kalwani ingan lan mwet ngan ke, oana may taka na ke, nasikom na ke New Testament, New Covenant chingita na, soni la kalim mi ke sapta shemit lalingan. Aldaka pa na kalim mi la, Kaslan God, laman may to ke foshinga la ko tumitigi pa na kat Kaslan God pa usi mo kalim si makat enina, kat na ke wainina. Di na ke oyema taka na shish matlal fungiyo. Even pa kat okala na pa ka Kaslan God ko me kade sanga masyayin taka na ke oyesing. Kade sanga. Kade alle fokus na ke me floklan Lweum kade alle fokus kadin faka ka ako wala na kade ingan masima katingan kin nge lalal fungi nge kade na shoot na kadin faka tal na kayo
asingan siya, wangan totoo la siya kung masing men kung diyan na pala pang mas mayok siya pa, meetingin na. Det artefakt mo ingen ingen mo na yok super na mit fashion ni masing pa ene na nine someone yaking na mwet into kono ke kaslan got long kaslan got kadin ushe mwet na ke moli sing namni ali yo na pwes pa kadin kalim ke la mechanism doctrines of election me doctrine si mark from na predestination na ke calling kain mga na kayo wahinin na napay kading kalim ke. If you got na papa na mirror ya ke flock tolong sura papa extra ne maya. Ito ko phone na napay foundation si ma tigin tres kali akketeyac likiyac saldari online yan. Ito ka it's superiority silang Jesus Christ ngan. Me kafin may orit malang kulacnsap ngayon na nas. Masil from kun ina ke sian ritari tigin akalimye oye sima me pelang sasi sing katikan masya ke pelang nato pelang sasi si may nagadin masya fail nakadesit pa na rewind ni sifena li sifena umbakan sifena li yang ngaul pass foundation si maakyaki 2,000 years ago if Mount Moriah magat fact mo talik full tolungan folok ne Mount Moriah ne ke foundation si maakwaki tari sinkat ngako metagalian na ke ipsimeta nga fact la lututang pepala fact mo fostol fact mo lututang ne ke influwan len kaksakin som na wang tui ke na kung simsipa som lie yang ngau fashion na misengin kung ne Kahs tigin tres kal rep makin papla ngomongin nga papla kan nagadak falye na wangin sense of relationship sima tako kengon nan kating point kat ntana sano pelas katin som kat mongi kat papla ngavat na paela condition ng church misengya ene na katin si repeal na ke foundation ma taka na ke cornerstone si fan na ma taka rejected kat kalim kenga pa Jesus Christ foundation si ma na katin fail pa kaslan God kaslan God iktalaman mwet we need to build ourselves na ke akwaklan God. Te akwaklan mwet. Masing yok super ka din si bakalwan eh. Mwen falok singa pa kadin tasano. Na oye si fan na may konekigat na ke falok singa pa. Plan lan God. Pia plan lan God. Genesis na ke Revelation. Purpose lan God. Amne nga from tiging tres ka akkalimi piyeng na ke team so kong nga ale ke na pa na likiyac na singan kalam kela men na pa sipen mo si katak kami singing when pa ito ka ale kalam malak akwa kike maluti siya al Nehemiah ke sapta singa ulingan dal sid beto ka na ke commitment siya dal commit themselves dal to ka pasya si fun na la functions la me identifier for kaya hilos askyan dal to ka pasya si fun people commitment dahil committed na ke malan ka to kung meto ka na ke me oye si tuk ngan na dal me dal taka si me restate akwaklan ka som ni ke exodus nangako mo siyenge kat mata ke kafalan lem is preaching is copsing in reminders ke life in section bakutan yok lang na siya na kadin look forward na ke floksing bangin fulwa si makadaskang dispensation of grace singa kadin is as many as possible man usik
me kopsima flocken kat den ikke section 2000 years ago. In the meantime, kat fakak wala na lal when na makatreat kaya sano flok lal. Pange pang trisi makatashke. Na pa na tingkat nga dal flok Nehemiah masyayang wala lang cordon off section of walls nga in protect metlalingan. Man katikan compromise na kamalan fellowship. Men na pay sibelo kum. If hindi na kalam sipasingan ka last 40 years, we need to really come back to the word of God. Man kastan kat maganda pa siya sipel. Supeman kat pasim na taring works, ways of God, purposes, promises of God. Genesis ni ka reflection. Kung tagan sukat ka constitution man en Kosrae. Ka-America. Kung tika. When Genesis ni ka revelation, magay na pa-inspire word of God. Pata ka, talariti ka, dututang na kain fuluan na, man-inspire, mo, lara, dal kuflay nula. It's a living water. Wangin nula ka masing nga. Wangin kan siya ay nga paplang, arala makun mo. It's a eternal relationship. Moon mapatpat siya pagkatas ka nga. Na pwede pangan mentality, pwede pangan flow of thought, pangan me masitikin treskalal akademia, me mindset larso. Pwede for the last 40 years, we are really engaged in that way. Dapat na pwede, answer mo. Kada likiyawi, ngadi man na kayo waikek lang ang liya. Let the rekokan na mo. Nga fakot na pwela, we need to come back to the word of God. Bang macam ina kading flok kengin na. Kadinan flok na kimapayalan God. Nala kumlong si mo, mga ina nakfashiyak, min pangin pakutan yuklan God. Lakum eslal fung yoy, te macam am tarik. Kikia pusapar kosro. Kain o yang lata ka semon akollah min pangin pakutan yang lok yuklan God. Macam am sa siyangin samra min me inwala, min pangin pakutan yuklan God. Ngan fakot na pwela. If hindi pa na pwela pa samra mo, lakain nin siya. Lakain som wukwuk. Okay, so when foundation magutaka built upon the spirit, or malan God fin saksi na nga, wala siyang, wala ula totola. O masing nga bayan nanta ko, katinta ka emphasize, repeat, relate, kating follow nagkakuklan katingin. Eltakan mo likat la. Ako klan may tayo na intuwi. Fashion man may tayo na intuwi. Jesus si fan na fact. Siyaw laga pa may akos akwaklan God. Piakwaklan God. Di pa ke constitution. Di pa ke fashion. O pa ke may Genesis ni ke reflection. May pangikas mo. If ingon man KahsInKol, may ta ridikas lang kat ngam fact na pa lang tekan tui in Lohng ya men na ingan men pangikas mo. Na shetan lapen na tekang. So sapta che foson ko shit ko shakalem ye. Matlan kat nga tekay nakflache kat asya witaka shetan el wipen na tekang. Kati lang shetan kumtaya taka nga fall for around. Shit I've told you, well, Lucifer, Ash, principalities of this air, kadash ke spiritual warfare si akketeyac time katangyak le. May unsing hefo when Jesus Christ rose from dead, resurrected. Matching ako marching a mole. Ngakom is mano singe is kop singe ngat na fin saksi na lipa ko tan yok kating kalam kala di pan kung matkuluk siya nanak na siya kom na kaya kung ako la kung sumwi mo mapatpat siya you have to have the same heart for others apara kataga pro gatlik na kataga pro gatlik
met collage, got broy, met you get the got tigine broy, a mo, got trella on a daily basis, got the broy, met clash Kosrae, got in follow up na wolacna God. For the last 40 years, compare again. If in Paing got ndake blessings, met Kosrae, if got met mash. If when I'm lost or in Malaysia, manake wagat kaya, masyal. Project lalaplan government ka na Kosrae, wang na pay. I'm to be honest with us. Come on. Let's be honest. The pelin matarik wuk rek langmet mit siya, mo pelin tako na kaya masya shaf laching. Wolacna God. Wolacna God. Na vat na pay na wiowos. Xavier king ang naging pelching. Lalfung. Ngamuli ke maun luo. Supaya kan ramam ke maslat babaru na luna ka kang na mga siya ngena. Wangan lo yasing. Ingena masing akya kalim na sin may tapakat liti ekaya. Duksap talong lu. Kadin ace ka fasing inakas makin yegat ke pakotan yoklan kat na sikom. Man or shal. At the same time, kadin fakik proclaim gospel sing may tan takan na mol sing. Nakat siye masyeta ka. Fat na pay orientation lash ingena katsom ni Bethlehem. Issues lang on Lweum, which is a very credit. That's the credit news. The phone line matching out men and galam galal bolyak kelenak tolo. Kadin is manol is preaching is winding in go shal copsing inakas makin yegat na ke floxing. Floxing ba kada na focus na kya. Nasib ka kalwani pelikas kadis wolacna make a shake or in subtashingal as many as you can. In your mind, God, Kahs, get back the Wolacna God. Pelikas, met Kosrae is man who sing a cup singing once every quarter. God me pelnagos. Now, as a believers, I comparing again Wayside Chapels in our first we San Antonio every other week at least. When we do it for convenience. We do it for convenience. Mga falyangan. One sacrifice. One offer up everything. When a fox's villain met own kaksakin kat kaya marichingen. Tututang ni kain full one len. Elo sasa na singkat. Fakuno. Katara manak fali si pamang. Nasyak si wasikat. Telipan tetreska. Siya Lweum si fan. Pia Genesis nike Revelation. Kadinan follow na Wolacna God. Back of the Wolacna God. Evingom so lane to yak likiyac God. Lilla devoncha melem utwa welong. Ponpe Honolulu kona ilo lanai kuam. Sacramento, Seattle, Texas, and nukewa met Kosrae lasaswe. Kanike KahsInKol online lowos. You better prepare it according to what Scripture says. Ke presence and leadership man matal. When para ka chat na aske condition magadaske. Katusin na naklash na ke Wolacna. For the last 40 years, I'm observing. We mix government na Wolacna God. Na I forgot ko flying kaksakin God kengon. When maluo si patangay nakfasyak. Rakat me, and si mga mtawala papakan wala makal na matan likiyac kalach lime ko son kosma. Akna lulap sa kugal papakan wala. Lois, katan na niksom na matanik, akash klienten. Nice na siyan. Me, harper sila lang. Ngayon ang asumta ke long sila rain, torti ang etiliye, wala fok na pa. Me singan, sal fagasi ka din ang niyan. Condition na art lasha. Connection lash na kaya Wolacna God.
bakadashkengen. Ba fok lashingen. Even nas nashin shears cut the plesikat. No ye, alle kalim, cream lanen, fukunen, charmum lan mwet. Ingen at lik fortnaders gat met mask at machine shoe got obesity. Farm road nga bakante ni Kosrae, halsenge sa pau peliki na metan. Wan na meet utak ngali wan nga kapaka. Kometa gada na so kas nga kalim yip. Halsenge slan metan machine. Pau si maslas. Make oye makatsum ni akoklan ka. Pa pen na talik na tingkat. Tal somliki may ilya magay no tagak. Maka na pay contagion lan leaders lashing church ngayon na line follow na ke enganin shuka koklan ka niyan. Enenan katina ka na kesho isishin shi. Omni auke dere ul. Ere likiyac Paul. Aso mwe karshimeni lengosyak. Na ke parking lot. Ngaya mention pasta penita na ere likiyac sikra. El matashisken stola lermis. Ere far showing. Kumeme huya. Katya lang afat na siya. Katya sumti kumata na karshimen. Na mana kang ausot no. Kalwona lipan ngawi ko. Kotsong kumta karshimen na kamta mong le. Asya ni pesta nga farite. Kumpa mata us kay mat kinake. Long matching Asham kan leaders lash. Kumpa mata us kay mat kinake oye. Na lengo siya ko. Kumne nga sapay lang akaskarak nga flow ko nang wala ni kek na na aok. Immediately masya ta kain siya nga aok nga pa usa nga usta ko ngon matal game nganin ilyat na keng ngon fok ere sikrang. Al topic kaso. Ipesta siya nga tala siya hela. Ash mo chim ta siska kel witness kya. Yok ti ginakay wakatel witness lock. La pang condition man church lash ina met kol liemwet wangan pakoten na fuck at matamet mas mo siya fuck at force mo siya man kat sumni kya akoklan God taka na ke insifalat lan may din pen kat kya akoklan God abara nga taka lengan ngan wala tiging triskal as part de win waning si badashkang. Tein waning si badashkang. Orit malan kat man taga modia le kom. Kadam tayo kaya Jerusalem lasha. Met Kosrae. Na ifin kong pala mo kung dinara akwaklan kat accordingly para pakunin yoklan kat taga msingya. Kadin esmak le fok na kaya. Te makatesig beso makyok kaya mo. Makadin inche posisel le folok na kaya. Kadin kaksakin tana is kaksak Ewang siyang, ewang division. Ay ito ka na kaya, masimayin. Ako katlan na fun. Kadis preaching kadis kopsing inakas makanyigat kepakotin lang si kawulan na siya sky si. Fact at proclaim gospel, wait for his coming. Basic. Very basic. Okay, so in sifac lan katamayta, kespen power trip lan katamayta, elo fusta kama, elo seret makan. Eke an lan kat, en matal lan kat. Ragi pelching kadina smakta na kemange. Wika kal ko pange. Kadin wi mayta, takalen na kay wamanga takay kaskat na pay. Met saplan kat ngesom, richekia kielos. Meshikak na silos, copper. Yeit ngaw. Talis mag pak na yun kat talsi pa na folok. Nga fat na pa
For the last 40 years, kat copper. Wang na pa makadirect put. Wang na pa makadirect taga Peter on the bush. Let's face it. Kat copper na kakwak lan mwet. Kakwak mahin na kat nashke. Let's come back. Sang na singkat. Our burdens. When yoke of God is light. A true kaksakin God kaya. Mana kayo wa. Wana nga kaya namin Kada fashion lit, ngam top nanching, ngam top pro, ngam tas Kosrae read Bible, ngana ko lang nag-YouTube. One magir. One na pa magir a fellowship ng siyan. Relationship lock na sing God, inikek lang ang cash. Met tas Kosrae, kandi na ko lang nag-follow ko. That's the Great Commission. Kulo kaksakin God ke bela, kulo malap na siltikin ke akketeyac no uwo, kada tagalen taga nag-proclaim kaldiye, Inoy Lohng silang God kita flock na lowos, wiowos to get Mwe dito na get Fred. Nehemiah el pacl tayo kada kakketeyac dito. With that being said, tingin kal kada flock ni bela nero. Lumalap na misilipan, KahsInKol ke discernment malchut na siyungan, isyungyen kom, sista yelme Kosrae internship lom sayan bena yelme Kosngan. Som na Israel, som wimeun, som gelutut pacl. You are raised for a time such as this. Again, you are raised for a time such as this. Ngayon kung dup sila kaksakin fakyaga. Kulo na sing God. Ngayon ka taro parking lot siya. Kan Mata na kaya. Ngate, check-in mata, kafak na kaya. Kel, tulok yak si Lohng. Kaya pangon kumti, kaya si mamkang nan siya raw. Kung panata ka kiped, pati na tilalat siya tan ka. Ngay wang nam. Kung ni factual tikin prusip yan nga kamelin, mutawaek sakos. Panangay. Masumoslap ako. Masumoslap ako. Panangay. Ne fatina lela shitan nanta ka kia pa iya. Mo. Amni siganan ko pasan ni pesta. Siya ni pesta lartli lang. Kom ne ngas. Kaksakin na pa. Katil ikas langan. Ngaw siya lo. Ngon matal game nga ninilya na game. Ngon fok kalingi. Elas makla. Went away. The pangan mindset, pangan condition lan mwet kakketeyac, mwet pangan mwet kol get church large. Na ifo kadalle aske los finen shish. Hindi kaslan gat pagad magin. Afakot na pa eh. Na mwet las Kosrae, tepenin mata point fingers. Kadilang kadin point everyone to Christ. Pangan pakotin siya. Naktolu fastong algo slong yaman na kay wakan na nas na ke. As a matter of fact, ni besta si mafakan comment ngayon, kan si beflok na ke mapayalan ka. Kadin ang flok na ke. Kulo tigin. Pare commitment si mapang kimaluti siya. Pare commitment siya. Kulo mala. Esta mamatefalan. Esta mamatefalan. Sukya mafalan. Na mafal siya ba mamasim dagi kastan ka ata? Kulo mala. Ara. Kulo la kumakkalami. Kumeta ko ki Nehemiah hospital the pin star ka likiyac siya. KahsInKol. Na kumeta ko no ki akketeyac kashalan ka. Kaya usyon sa konge. Usyon sa konge in KahsInKol tagatwa ndak seko na ki me punchline ke mga kadashkya. Pineko? Kulo. Metwiyash. Dengo saklila. Digin kumfat ko akulin persen mwet ngayon. Okay.
Well, global lab stil bange ispela inganakilin metlash matakange. Nakumbat kakal rela closure loman na katkali ki prae. Finchak mga angan si unsukuma akademie bevashers lash in galem Garen ki madrang na juicy on so kung now. na shakta pasa shebit gani lash nangan kay nakalin me pasisilan met lash nge. Pasisial losa na rakosta kavliye shapashak prescott. We come in kaksakin Alvera Paing shipe makat likiyac givin vela katin kaksakin kat lulap. Na PB Lweum Carter. Para katasis ko flansum edawile. Amin nga si Fena mataliye mwet kol ke alu radio masal. Laki mat tepay. Apalaikin tuyak luti kat ke lamalu. Kulanasin kat ke nanakpay. Faxing ay katigan bulesha. Katigan sa Washington. Ngakalim yula kat leader sa Kosrae la. Asin sipa nuke kalkala. E pange masima message siya kalim ke John sapla singe ulan. Pange. Molna fast si pange. E kumayebe akalim naki maktolu longolalkos longolya singe. Fin gospellan kat sibat du dilengosak. Kasangan kata kasrompal. Kolomalusyesh utwe ka vinin sief. Eninan mal ke kastan God, ekadin tu fin kastan God, katte ora kastan God anan pafesi. Esta na makatlang sikian, Auk, katerangan. Tamla lalik sa George. Lomalap kaksakin God ki kum taga we indirect indutigat pe. O siya tayo mlan o siya akay kum da prescott, kum akay kum pe. Pas namit. Lomalap. Tamdan mailin Bruce. We pe na room, tigin Bruce, akay ko speki. Kulacnsap lowosan, na masing mataka pe met room, damdal fira klamalap ki ko was esta pe lowosin kain. Pa, en singe urek na kaya, uro ko surek makin. James siya, wasong luwan ka lang ulimig or tumistili ban. Tiging makan riti, ifin ko. Pasim na kimasap singa ulang kumderiti. Kaya, first ng all long makers akalim yang Koshin na rawan na makaslan kada fact, et ye long magayna.
Takos fin long etiera kos sifen na kia pakos. Katena may chalong na Kahs etia mol kun Lweum na may chima ngeteng elie lamal el in sheringano. Tukun elie tari el asom sa na malkan na la fakam lamal. Katena may chia arulena Lohng na ke masa bobo siya aksikosyo kie meta ele kaifengin nan kana ke ele tie long magena ele molkun eret makun meto inge o kadele fa akincho ye in ma elaro kulo no malap tamtal taileno Pangen siye makadale me ensingan ke kosinara inusi mama shuru wosan ni dikat pegate expert dancing kat masing fan na bao sa tem lao sa katte profess magat pange alen na flectories nge anin kaya was kam don jos katta kay kasik mama kat pray kekta na siya na kasalo was ngenda ka ben kasikat Andi pe foshe tamtal feral likiyac ngan riti elo sin point na shike aulia ke forla liki makuluk mailo sero na nga fa long lo sin kasao me nanap nas na shelos si feedback wiyela en shelos kumne matching na mantakon na repeat ya kelene ga somla foshingan ara kumkula malap tamtal kiam likiyangan awo fakna me tigin kula malap maglamalap ngayon kumin dafila na mit kan kain connect fax right lagi kaya masip naknas ka kula malap fera kula malap pet kula malap ke foslungan kula pe aliksha kula glory to God tamtal fera glory to God tamtal rina lifa amen kal kula malap tamtal fera amen kula malap ke interaction lan mat na kayo mga Leo tos lise tos tamsin la tuwo kula KahsInKol aliksha kum kula let the truth be exposed preach it brother kal kula malap ki kashin kasha kula malap Spirit of God leads panang wang nulla fin wang spirit nakat sivena uskat parakat totola praise God kulo malap Fera public preach it brother kulo malap kasna inakayagat kaywa ne lisiana wang nulla kare malankat mayan kat akwat na kamong lawosa wowosya kulo malap wang totola kulo malap Shamya Fossinagalu. Tingin namna sukunan nga usia Shamya Fossinagalu. Okay, first time aksefel tamnal polin. Fossilu nga fa kaksakin kom Lweum God kensiak no phone. Nga fa ka kewala na kaywa komorela. Nga fa oana ngan kesupom. Nga fa oana kaksakin kom ta kom kat kolana. Amen kulo malap. Tamdal feram kulo malap interactive na pa ke lynching amen netilus net tuwa KahsInKol ke kas mol ka civil age ke lynching kulo malap ne kulo malap tamal ringstan na kulo pe kita mesikia okay pang screen log apa vlog ne marstela lakmes kulo na sinkat ke ngawi kom long cask ama ne marshalla tigin cha polin ma dal tang na dal ka kula malap ka slosa ne lisiana kri kula malap pat tarlena tamil pat tuwa kula KahsInKol ke mo lars kula malap saklu ne lisiana si was tigin polin kula KahsInKol Silpe kalwini kula malap na siyong marstela. Tamdahil siya email ta tuwa pa na wiowos wala papa you dituwa KahsInKol kula malap na lisin na tuwa
kulo kaksakin kat nalisiyan na be tu wana sium siyempre na karsan amen kulo malap bangan di tilo matik interest ka kulo malap ke team tam tomote happy birthday God bless you always enjoy your day to the fullest kal whoever applied for that happy birthday ben sium tigin Bruce ko tamtal melin kulo malap amen nangamo ka tredela Shamsyuk tulngon ya singalon pa siya niya kulo malap amen pet kulo malap kus we up na fakulon jil kat ke litina wural tigin nga kulo malap tuwo praise the Lord ke siya lutu deng sa siya kulo na sin kat kulo malap tamtal kedi kyoshi tanya may cry tuwo kulo kaksakin lim kat ke mo lash kaywa Siprina kulo tuwo kaksakin kat pe Pepe Luen Carter tuwo civil kulo malap Tarlena tigin mekil chem la jabangan tuwo Tigin ke chem. akluman tigin siaklo our partner si Lweum bena let me see Stephen be safe on the road be safe on the road Okay. kulo malap tuwo kulo na singkat ke shilin sasya ke may lutut kulo malap sipe pa ko na nalifae tigni sipe U4 kadre de lapet forsingan tar kulo malap ke forsingan tamlel sipe akalemye kulo lom Srui la kel artlomin pel na kewa tam tal kenya karan kulo malap ke artloman pe Ringston Srui ita kulo malap kulon sin Jesus Christ wan ang makalemyangan proy ngor proy siya kulo malap tigin kem akfalila proyan pet asi kulo kaksakin kat kulo malap ke artlan ment na kewa kenya kulo penita Moses kom kulo malap Procula Nathaniel Thailand na Artloman pe Srui Bruce la tuwo kaksakin kat kadeta ko aksafila Kim kulo malap pangan fosi makadakal mi penga the Kaslan kat pagatin no kulo malap kenye Charlie kulo malap na tamlel oti langa kulo malap ka Arslan na kewa kadeta ko wana tigin treskel lakal mi nga tigin kum akyo kepe akollah ngan kepe jingan nam usya on suko ha nga sekon alle wigat pena kalie ke proy pangan akina ispelan tru kaksakin kat ke mana kewa fashion ke pelching ino ilang silan kat kataka wiowos pelitu ke Nehemiah sabta ya artigin ngausut pelon arati kalie pen kafika Umsaka ka nong busek? tigin kom frozen ngasan na long persem kom long persem Kan ani kita masih sikiyak ngita. long persem Umsaka ka nong busek? Amo me likiyac le internet ka da almikom na me kaksakin kat kilometers mata ka ngayon da wala psek kosken long gotlong ale kanen maluti singe na 60 nga ni Smith ngale me is na ke o ye makashiya ke molla ka na ra nga fashion yak to lule pa nga o ko spa len simit pa me nga yak to nga kailal ki masta ko chikato now na ra ngale kaksakin kat kan wiowos na mesikyak ke internet da en sima kya pa singa ta kana sishke ba me sima katara mas file me da kat pa bel nak mes sishke en nak mes sishke na masita ko an pa me mama te file makatara da tari me da nak nas pen sishke gat finta galim da lek na silke nakadakut na met akut na met ke mochi matashking paano ban takutin lalo nangasyon siyum na niban ingayin kashikat aksafila na panganikin la andi na mesisigiyak na tarakta pasta medin kaliye kal mona tigin kom kulo malap ke posisyon lomin akademyam ne malen che posisyon kun ngata la malle shishla ke akokwan kada
Poi si LEUM kon fa mo mana shumpa malutut siya ngay na naspe na ke mana sikpa malutut ngepe man sang yakay kat kay wakay siya kat ngalya ako lang na ke flok lang Lweum. With that being said, kata usi mat life from we are finance syntax ngay talar skara on so kung na to ko yang nakadeta ko ngan we ko mat na kay walar kalya ke si proy kat fashionly namnas we got Well, kat kilo malap na sin church large matlag from Western and Central Texas. Alu pastalo to tigin lalos kan pesta mga karing na pangan may ton lalos o kat kilo malap kulo kaksakin kat kyo na wo. Yo kikin na kayo kat kulo kaksakin kat ke malitin na wo mataga ke Nehemiah sapta alkos. Na wana kadak kalamya ino ilang silang kat katataga pel Japan na taga wi na ke Nehemiah sapta iya. Kat rhythm si mautaga ke KahsInKol ang yok na pay lalie. Aro namnasin may saslobosan ko si beflok tutu. Namnas we got proy kading kaksakin kat ke mawala na lal. Kat proy Lweum kat flat na kat chipe Paing na siyum kaksakin kom ke mana kayo. Kat Srui kaksakin kom ke Lohng si kawulom na siya si pakotin yok Lohng te tuwing wikat kadin si bes maklaflot na rum ke belching. Namna siya lang na ko yema insang Kosrae kat nagyagadin liye o yema taga kwaki ke Lohng si kawulom fin shaksing ina. Ya tao sin losum na ke wen na tum Jesus Christ. Siya ilma kayo na paingkenikin lang o na sin fellowship na kayo. Oana sonto li foshinga lon ko akollah Lohng si fellow kum si wen si fangantu kum promise na silos na gawa siya lalalfuni kat mi siya face mo mapatpat kat pang na sumito la kum liye man kay wen siya kay siya kum ito fototole lars manas lars kum Paing kat inlen na kay waganin kalem ito la kum Lohng si kat na pay ya kum proof ya tar if in shaksi na kawan na tu el taga rela
ministry lal likiyac wok Lohng ke gasmol Lweum mataga ke Genesis ni ke Revelation sokak sumnan Kosrae na makalamiyak ke book matal Lweum akalamima falok ukat na kat proy malalap kaksakin kom kayfa malalap ta falok singe Paing ba focus lash nakayo Kahs Fashilik lash kepelchinge kadin fashilik siya na masyashin Kosrae na manas Paing kat Orient arts mind and soul kadin siya losyak managawain Kosrae ngon nomin kat Kahs na le Paing kat ke mapayalom makain kadin na akollah kat proy ukat fatin na ita la desire Lweum pa met nagawain forward kepelching receive Jesus. Naragat pang ito la kung magay na pa in control, kung magay na pa kain relax, fresh changes kay siya din fulot na room kepelching. Inoy lang si Lweum kat flood na tuku proylash. Takat na kayo wamit Lweum, finayin Kosrae. Mutawaek Jerusalem si Lashner. Katinale syukum kepelching si akollah na kefloksing. Wangan mayok supe. Jesus sifac na lakalemi. He came to seek to save the lost. God, mat na kayo kat matal, kat fototol. Wangan siya pay. Na siya na inchefalat lars na harsh mapay siya. Esta mangan na kayo likiyac. Siya na siya siya posisyon kat hindi na pay la kat na ko. Kat flat na kung magay na paingkenek. Pay mo when na simle ke gasmol when na tum Jesus Christ helpa inkenek so fun nagat proy ke met plus na kay Kosrae tagadin float na room inoy long shalom kat flat na long proy lash kat kaksakin kom kay nen Jesus sa met lang lash kat proy amen.